기부디 히테세 뺑우 세디 깨레테니 Pele
Show
Giêsu Christa uke la ke liu mu uke diu ugo ke pumala shesdi rila shekatao ke ni Easter zanu petego ke Lucia we puti haunu nipu die sevori ke zaskedio Dr. Rukuvilie Satsa Pastor Zalinu ugo taskedio eno cretulie sorhie mu enoli nilhumenyo ke shije ugo ke zedi sede tali chali ketu tali ku kribudi hidiabo Japu sebu ke shesodi puti selidio ke todie ke pra engineer mezlezo piena ke weunu enoli ke zalenyo ke shejie ke saunu ke chaketse Reverend Viwelie keje putibie ukotsisia
존나 레스 투테푸어 그소 그레티니에 투테케니에 그소 보누누케르 그톨레스 그 외우누 볼하 니에부어 그리부디 케르뱅우 존나 으케페녀프키 누타타티오 케셰 무 케테지에 짤리 데리 조호바에 존나 메줄리 케툴라 코케자고 케세스 무 존나에 디소자세 지우 디지자세 코바디누즈 시체 존나에 코바디누누 보케페뉴프키 보메제멜로바 디셰 케메제켈리 누누 조호바 키에스 시루 보 아페코스 아이 스웰 바디누누 멜리스 시루 노 아페실리에 노 아켈루피에 케수누 즈케자 멜루누 서와 지우 즈르프 튀어 아키에 암호 훌리에 멜레 지우 르프 암호보데 시제 아시에 민우기누 아케체와데 김헤디 안 케메사 르슈키우 메홀리타 즈코 아부플리테 케수 아후플리에 나코 케지비에 아츠제프 바 아키즈투고 비누누 아키즈 보차후 케차치에 아카비에 케바우누추 시슈리 노 케호누누 아케히로 세파르스테 헤이 제호바 아케페뇨프 아메지에 보케타키 아 제호바로 크랄리에 무 아케차 nkivo nkemesa reshuki nuvo kemetio mirhi reshue kazako utyo ukemeto kawa deri aketsefet se reshotsu nkisudyo aprakasu sasatyo saprakasu Jehovah vizo site Jehovah ku kipuse ru suwe jonamelupie kizeke sono sewa Mati mefeteta bunanu kerepengu Mati mefeteta bunanu kerepengu Jisu rilasheketa Siro sabat zidadi zadu doza terin he tisotigi Magdalava Maria mo Maria gekrive unye mekru mehodiovo Size saki kisa kemeria tsamhai vorda Siro nipu dilimipu tiginu churdi kechiu pu ketuwa di sagi bada Pungubie tikemela dui Mopu feni krabye bekri dui Siro rukugo umichefe bezodi keshimie mhefe zida Deri tigi diliu tenyuni ki miche hije nye mie poguwa ketau jisu fedu kese siba Po hakiz mode kekrila mone po pugese dui rila shede Vordi pogezetsu me hoji Sidi rekrivo pue petagele goki Pogeshinunu rila shede Mo ponyego hodzirie dio galil no vodaje Monyego sununu bunguli dio ho sisaje Hare niki pusade ho Sala unye michie Mo unye nibe mhaputsidi Dio kenuri mekru chipradi Skopie pue petagele goki pudio tavoda Size jisu unyeze kesfelie dishe Keviu tselije Size unye
보기 피어 보피 비디 보르쇼다 시로 지수시의 운이기 nie mici hiji vo aschize gobu galilno volinu sji ugo sununu anguli de ho sida rakumi kinu dilie siro unie chanu duluznu rakhugo home ranau no vodi jevo ke sakoki hatsugeda bette buwada 스기 제보고보 피츠고제 겟플레 시디 라카케크라베 츠바히고 츠바게도 게르츠레 시디셰 우고기 녜고셰 부에베타겔리고토 테바제보디 헤제게즈누 부르구비데웨 일리지 무디하오 게사우 녜누 볼리리로 히토프르츠리도 Sidi nyebonye no kemeshe moledo sisa. Sala oko rakago lilie di oko kipu kese kemhe tsada. Siro tedze hao tie ketsori judame donu kepu forceso. 자체기도 대부분 자체가서 그사 그배제바 자지 부저바 시디고 길이야 너 요지슈 그때에 그자도 그사 부부라 퍼세베 부기도 배요바 대부부 Kerhidye kalakliye, kecace, seperti kerja ko, dia tebe patah, tebe cepat ni kodo keret ni kodo, tebe krisa, jadi pekalut halado, dia tebe gua, dari Perhelasi kedua, penjepri pi, pusa, jago to kersuki, how do house seri azas sedodo, salah satu. Ini betul relasi kedua jepu betul. Sekali sedih pun, biar kerja peguari, pekruari, ya saya perhelasi ta. Já se chepor la parta. Jesus que pediu para eu que pediu para zó, eu que de puso. Por teve tzazel hu dari por o que pediu para. Por teve tzazel huri que popa por porque tu vacatsu que tu lá por Pasatse katla, pua kizanu me bozo katsa, yako silya bo pelele di parshoya. Tabiaka krapua se, tabiapa zodi, pua lekarjo, pua lekatatsa. Therefore, tabiapa we, ide pulibi, tabiazo ide pulibi, pua tabiatsa zel huzore pua uka pajapa we. Ugo ke ku Jehovah masatsi kuzi ke shepen de pie utsudodi hetsudodi kidzado borza katot tuzo tie tu soza ya pie rela ke shet soza putsa ke to la ke shepen de se hetsudi rela le de we to por be que chepe de liri po zevilar bizobana que zo po pelekelico po bahokelico pete go zevila por hilale de we oi heko jaka zesaga to do po zeu kambasaro po to savoir heko petosdi heko bu kambasaro po que go do
Giêsu ha như bữa gió với bữa cái lá cái liều gió cái giờ xít từ liều với bà lệ từ lệ để bữa bia hiểu coi như bữa chơi lệ ta hiểu cái lá cái liều chơi lệ ta bữa thiết giờ rồi nhớ bia kịp hiện rồi hiểu coi hóa sự gì ta cả đã nhớ một cái đó Jerusalem lệ để bữa khuyên hiểu bữa giáp bữa giải nhất đi body bữa cái bè có gì hứa cho tê chế nhẹ bữa chỉ ra hứa cho gì bữa work cái chỗ biến nhẹ cái gì cái chỗ là cái cô biến bữa cái sếp đi chỗ đó gora cái crab cái đó cái bữa cái đó chỗ đó sẽ đi bữa cái chỗ cho hai thứ sa bữa work đó rồi Pelle cái bộ cái pelle bia chắc có cái kiểu đó. Pelle cái bộ copia,แต่เมื่อcái bia đi, bữa bây giờที่สัวcái pelle bia,แต่ก็bia đi bữa giờที่สุดเลยตัวเองเจ็บปวดนรกบุตรเทียนกับหูคริสต์ดีกับหูบุตรเทียนปนดเลยดีแต่ก็จะสุดดีเยซูรู้สึกกับจักรลาเป็นเย่ยังก็เจริญขบยาฮัลเลตบดีแต่เมื่อก็เบียดียังก็แต่ก็ยังโกรธตัวบุกิชียังเบื่อยังก็เบื่อยังก็จะสิเล่เบื่อยังก็เบื่อยังก็สิเล่ก็จะลาก็มาสารพัดเอ็กก็หูคริสต์เจก็หูสัพเพกุสเจก็หูคริสต์เจเบียปวดปวดท้องปวดกระบี่กับกุลกิ้วบอลมาแล้วจะปูดารีกับมาสารพัดกับครีหิวกับกูกับจานรู้กิ้วบอลแล้วกับจานตัวเฮียบุยเฮียขับเย่กับมาสารพัดแพ้เดลิเจจะปูเฮียบุยเฮียช่วยเฮียมาสีเฮียกับกูเฮียดอกกระบี่กูเป็นเล่บุสกุสกีตัวได้เฮีย也不太多不些个日子，太多说说为啥这个子，也许写的人了的，也许个人也不认识的个到，这也许也不叫把这把的一个玩个吧呀，也不可以不为他这次的做个子的，一个人不是的个。cái đi nhớ sẽ đi lula cho cái giờ đó cái bibiri và cái sibir cái bibiri hết rồi bây giờ biết pháp được người làm một tay à cái giờ đó cái giờ ở đây sai bao giờ seri thà lẽ mà cái bữa hết cái giờ đó bác sĩ cái đó là bảo bảo dari hết cái giờ họ khao đi cái lúc đó cái lúc cái bibiri đó bảo là cái đó làยังก็แกหูสดีรู้ชอบเวยังก็เดี๋ยวยอดสลักตะก็ให้ได้รู้ชอบเวกินจะแปะแต่เมื่อยังก็รีบดีรู้ชอบเลยก็จะแบบต่อสลักไปเลยวิธีกินจะแปะแต่ละก็ชัดเสียยังเพื่อเชื่อว่ากราบเยี่ยมปาดเจแกหูสเสรีเป็นตัวดีสัปาเจdari ke pelle bia Yesus Kristus siji sakata ko ke shogi kulete ki zuki kulete slai heko ki teri heko ruko heko didi za tsega heko kani pe bor ro shawe heko dokamba heko sakari pete sabor Yesu pilsu jewe no heko nhẹ bữa giờ nó học cái điều thứ ba đây bây giờ chứ đó học có rồi số cái ba học có rồi số thọ bé để có lệ đi giá bị học có sự gì giờ cho có bữa cái bé có cái xã hội ní thế bé đó thế hai cái sự đó thay cho cái vi thay cho cái giá cái ri ngược cái bây giờ khá sẽ cái đó ní bên đó đi học ra thế mà cái hầu hạt xí vào hầu cái đều cái bị bắt gì
che per le mie che per crodere che bacchi perché corre perché condici te mie che crao shiba ye ko shia che già ko ho tsu de hon riba he ko nam ba pe yewe no he ko do ba no pus che za mie che ye che seri azado che per cro ko ba ra as ko do ba di jabe so ko tsu shi sa ye ko te ja go le ke khola ya pe yewe ke ko za do ka da ke pe le no cái lúa thà sơ bây giờ cái lúa đó cái thứ bữa wording cái hư cột thọ cái mà sao có Giêsu dễ bị phải là cái đó cái mà sao có cột thọ nữa thà giáo cái cái đó là đó cái lý giáo hư khác biệt cái cái sự vậy bây giờ vậy cái đó rồi như có thà giáo cái sao cái đó cái sao cái sao phải đi lấy cái khó đó cái đó cái nó như cái đó có rồi đó sẽ có bên nữa chỉ đi nó đó thật phải tới được sự phản sự chế cái về sự chế chỉ đi cái đi cái thọ khăn sự chế cái ri bữa cái thọ kỹ được vợ số khác biệt chứ đó rồi sao là cái đó bé tới cái sự chế thay vì rồi sao là cái mà có thời gian quay lại mà thay một số họ khác biệt họ cái gì ya ko ha rebelle ke bagi hause di hanuru ro shoba ke zameto tabe ke ka work ke pele ke promore vi isitu ya very no ho need pusa salam phag ja ko thaja ngo le we mi perbo thaja wa joy che do ja be pe te ko tse cái côเลยđi được cái đó cái cô sẽ phải ý sao cái mà sao với cái cô nó đi được cái đó cái cô sẽ phải ý sao cái mà sao với cái cô người là bởi vì他吃的这个这是个这个不是也不cái cô cái giá người là cái biết đó cho đó giá về bé thế có sự chế hay có người bị gì sự chế giá不吃啥事个这个这个价是这是个大个这个，他家八个人吃了，然后不这个的个他的个人的个啥个的这个家是，别这个然不在里头个菜这个的别这个这个家是，去掉个不个人比都不吃的，你叫个什么都不人比，你叫个不个说个人了才肉，不个路边得说耶。cái这个有吃的，对吧？我这个这做这，你手上的话，我不叫我给查完阿门。cái tổ địa cái trời đi phật cái điều lúc tu thể mấy vẻ địa kusaku bonunu kerekenye luk tute mefe die kusaku bonunu kerekenye jisu hilashe keta siro zadudo za terinhe kiserana tenugoe ketengu mutir ko pedi mekru nuvo siro uko tioleru temu nguli mota tenu siko miche pidi uko je pesuve tataru unyeshe uko ki Niego ke di ke sheko donunu hito ke tau feyaga po haki zmote deri po hilashete miebu te mienyo te pie ke puma mie jenu she morasho Tiu miebu kruzginu pogudo, siri zasenye por hilashilido.
CD Mekrununu Dulata Mu Vorm ha hako pete pie kere poker ko mu kekri ko pete kipu pressure. Deri uko tenuko dieko se dietupo puya nheje ledi uko pele mota. Deri pitor shelie di ta mekru nuvo. Sidi po nukechuru linen feko rabi kengu zota. Siro po kedi po ceta si ce lebie po ngopfadi kinu lavorta. Ce puti haunu mili febo Dr. Medongulie zikabu puti selalido. Umozozu tevamı geziu Ki senye tu geziviu Ripapete ki umozozu usı Jehovah temyenyo
kwe Haki ke kwe ke Shatsu Haki ke kwe ke Shatsu Mapie nipu zdio di seke vorgo ke nguli da dio. Jedo chalie chisi ke ba di kongo.你不推些死掉。
Hego rofer kriya ke zau. Hego pu hauha kriya ke za tipe sotogi ke ba. Hego nipu. Tietie vabi hego tsudi. Ti son he hego bu. Hapu nuri. Zomo ke ta tsadaya mo. Hego la semor ke sho rofer ke lunuri. Tietie ke lunu zava go shiri. Bi hego tsudi. Hego bu. Nyo tse. Ntemye tsudi. No hego nipu tse. Hego bu nte jago bie. Hego ke chuke lichliya ke zagola. Hego ke te jibie nziyawe. Buti haunu. No jabi hego tse ke se. Hego surakala ke sadi. Nte zidi. Hego nrashodi mhodzunvorwe. No jabie nyonyogo tse ke se. Unidi ka ke se hakom hogi. No jabie miepo ke tse prelasike li tse. Hego busidi. Ti sonye, nkinu ngulie ke tse, tietie va ngulie ke zahago hapete, nkinu vor ke tse, rkradi hego bu ke te zye ke lusedi, lubie nzaye pe sisa ke limie tse preje, hago hasedi njapu tse ke vo petenu, nte jabu hago hagibalije, Jisu arhaglizanu chasiyawe. Amen. Che pesi che zitibo e no visovotio kire che hunu che tubu puti selido. Christazanu che nisedi pete che lu shewe. Lieto kesa zegelie. No sevi vin kire buko bion cheketula lietonu pozele de. Popuza tinyo krilie kire pufoza krevotunyo kire. No lieto kesanu lergelie uke huzanu ke nisedi nke lusha mu no mpejeri shetasedi metsu pengusachi sevin kire. Beje mala lervi. Kepesi mu kacha nu rakravor ke zekim hidi junior CE ko mu nichuko kroto raza tseje junior CE ko chu pezu tupema nu raza tseje raza me ko me hetata pengu mu raza tikonu ha purhi ke krikiza chedi japunu kepe kro ke zeko uko me tekriya ki po ke zedi kepe kroje nichuko raza me ko me hetata se Kepetamiko mu razati hanu Mary ke krikiza chedi kepe krokeze ukori mitekria kipo kezedi nipu zapu tsje sodu nichuko krotho razako tsilidi kise kebate thaki lada ke tu sedi mikranyoko pesi sheya kia chtu keze enoli nibu mu eno civilie mecheo uninyo eno Nunechato, Mechio, Mu Eli, Kikrukenyo, Getche Zakere Dienye, Gebase, Lirie Chazunu, Gemesakia Chatoje. Le Geduazelu, Kromo, Mu Le Rituhu, Sonyo, Kromo, Unino, Eno Gerashilia, Kromo, Mu Eli, Vime Sakrie, Getche Zakere Pengunye, ke baki nyeki UBC nunu ke mesaki yachotoje ke kruai utse perpetebu vordi japie unye tsaje ke tse ukihu ke sheya ukihu pede tse per chekevor enoli nisevi keje ke tse japengunye nipu jenu relide eno kivise ke lio ke tse jate thanye nipu jenu relide ke chanu ke kru khoyabaje Vorke za ka chaki hu tiunu lesakinu ke patha chya ka chme mu college nu ke patha chya ka chako penudi ka chachato
ke pathami ko bu vordi ke re ke chanu ke khoya je ke che ke pathami pete ke she mu uki hu che perpeteri ke shewe ke chati ke ba pingu vorke je ni pu za du enoli ke thosenyo ki re associate pastor Chris Harako ke sefer ni pu die se ke za do ke pele mi pete bu ke chatsabodi ke revor ni pu ke rashunu ke pekro mu te jangu pele je ke se u che perpete ke shewe yo ko peje choir bo Christara ke kagubu je puti selan lido
这做不地好呢，你不的生活的给啥事给掉 ？Dr. Rukovilie Satse Pastor， 不的给不丢mu 你不 Harry 给谁事掉？这不地别不只是呀。यीशु ख्रिस्ता हिला के लिए के नीचे बेटे के लुसिया वे क्रिस्टर को ख्वार रन सदी उन्नुम है बादे वेरी चला ले जो तेन से ये जो लेबिए उन्नुम है बा मु तेमी के क्रा जो दो के हु के बा तेमी के क्रारी चाली तू चलारी उन्नीसो के चरी que puba que te sia mu metso corpo puti que vi po mu liro do zedi que se japutsu duwe Korean peko que riu tute que repengu kusuku que resurunu me faka to presudo que krilamo ne que chemie Hila Shilia Moliro Christari Hila Shilia Motazo Christa Hila Shilia Motaliro Nieko Kepeleuri Kemetuo Chatazo Mu Nye Chiri Nye Kepumakonu Bazo Siliro Christa Peletudi Sheketakori Kate We Ukemerer Christagi Keba Jedo uke luki rebilazo liro we mi petekiri u meje ke metuo choto zimitazo deri sheketako donu posikeriu chidi ke shiko donunu kristae rilashelieta ke tozo ugo jedo ke puseken ugo die tayu his resurrection is your resurrection. Christa rilashikelie mburi rileketo lazo. Christa rilashikelie mburi rilaleketo lazo. Ne kato die keprenu matilesunu prekese ngukelie. Christa rilashikelie po rilashikelie tisodunu sededi. Christa rilashikelie how que viu a tua que te pedzou a tua que te zenunu sede tu que te que tsori Christa rilashikelie how pedzudi kizu pomele chesuzo jedo ha Romnu Franklin Graham Billy Graham yo mu Michael W Smith unye que huponu zaputsu tu que te online kunu peta mu temitsu mereseba tu pemedi New York nu news channel ko Franklin Graham interview che que punu America no temika kra Good Friday se que dipusi simode no putapus lievimo me de puki que to poe pukete Christa Calvary ginu ulashedi rilashikelie idi poe Pusa newsreader pukikato di 1965 ki New York nu skyscraper ki sepie rakrias sepie baya kata tsugo nu Christa rilashikelie zasiko cross ko kapie keleve baya de chiwe tumode idi pukato poe pusa kata salanu tekizunu pakere krabamuha salanu Tie Americano Hakere Katsofa Krabamuha Idi Pue News Readeru Diekalakasa Ndundunyikiko Tokota Petapije Paul Jesu Christa Rilashikelie Zepu Pue Jesu Christa Rilashikelie Korean Piko Lessa Keriu Nu Pukesa Christa Rilashikelie Sevordi Kepelemie Temi rilashikelie zeze kemedziripu panu temi ri laliketuo pukemeretu moliro
Christari rila sheli motazo. Mu Christa rila sheli mo keta she ke peles ke methushiri ke methozo. Verse kere ke nyinu sede di kere tefu ke zo. Paul we po argumentu po Christa rila shekiliu. Rila sheli tudazo ke zo po sedi temi propose ke me ke tsunu po diu po sede tsedi development nu ba ke zo ogo nguli do. Christa rila shekili. Paul sedi tie ke pelemie ke lunu me ke se. Christa kunye po la for ke tsinye ke pelemie ko ri Christa ze la sheli to ke tse. Musu bamo ke tse she. Christa rila sheli mo ta zo ke tse Paul we pu. Paul we hau pu ke ba po tsapu li ro. Christa rila sheli ke talanu tie ke pelemie ko ke lunu. Christa ri shekili ke ko hau. Christa pele ke liye kepetegi to there. Christa rila shekili hau we kepe krenunu ri shekili vimo. Mori puto hilidi vodi pupu zekaba rebimo. Dere Christa rila shekili hau kepele me pete jevi kepele me pete teza mukilie su je pu. Temi rila sheli keto ushedze o kemeretu moli ro. Christa rila sheli mozo. Ke krilamuna Christa ke shenunu rila kelie. Hau ginu temie ke pelemie ko ushedze o kemerepu nigeta ke tolese uko kipu. Christa tie rila shekelie di soza. Kizu pete ke pelemie pete chili tsedi hallelujah tsedi Christa reshoje. Good Friday Jesu Christa Calvary ginu shedi puje pe cruce. Jesu Christa Calvary ginu shedi puje pe cruce ke tse Calvary hau bam ke tse she tie che do ti so ha Jesu rila shekelie uko shedze hau ritu lo. Dere Jesu Christa Calvary ginu shedi uke puma ko fkelie ginu. Tie po diese tsedi Calvary ginu kizu ke puma utsepie bubukagi sefkelie. Kama sarufu po sela share sekete. Bubu tie uko ke diu tsekeba. Tie ke pele mi pete ke diu ke penyofe tsekeba se Jesu Christazo. Pano Jesu Christa rishili moda ke tshe Paul le pushe ke tse temie po kemere zde. Bu zemeta Paul nyuko apostles ko dili ke vi zeputu ya kaja. Mori shite ke simiko uke penyo fa zeputu ke tsa hakwa ha putzade useless putzade idipu kenyu temeta ke peles temye sekechi ke tsa vipo zode ke peleus putzapula tomode idipu Christian relasheli moda ke tshe Paul nyuko apostles miko Jesu Christa zeputu ke tsa hau ke ti jza pude idi Paul le puse. Mumano Christa relasheli moda ke tshe ta diu tsemeta nyekori chiri nyeko ke pumanu bazo ke tsa Paul le pu. Tsapengu tsemeta Christa relasheli moda ke tshe tie ke pumalanu temie pe jopye ba ke tsa condemn tsipye ba ke tsa ta haunu bazo ke tsa pu. Christa relasheli moda ke tshe ta suru tie Christa pele tu di sheketa ko hakuri ukemeru pe zwade hakuri pele tu ke tse meru tu ke tse su putsaba mode su tumode idipu ta tenyu Christa relasheli mo ke ta she Christa pele di lutu ya ke zakwe nguke meje ngubie unu meje ke tse ke luzode hakwe ukemeru ke tse putsapula ke tse ke tse zode ukepele lanu mibu upese ke tse upetsepene ke tse pa hako pete ke me tu ke me ruvipu tse ke ta viezode haidi Christa relasheli moda ke tse she tie ke pele Christa mie ya ke tse Christian world view Christa pele di luya ke tse kizu Jesu Christa ginu
Pokemer nidi, Pokepele nidi lutu ya ketsa temi hako. Ukemer, ushidze, ukelunu, papete, pedzwada ketsa. Potapala, zgetsa vipunu vorketa, pole pusa. Tia Jesu Christa rishikilia, how ogokelunu, hakeme yetopu. Kekilamona, how ginu, keshimu, keridzepu. Christa rilashikilia, how ginu, shedze kemerepu, zepu. Kelu, kizunu kelu, how zepu, mu tigi kelu, zepu. Christa rilashili moda ketsashe, tigi keluri, bamode. Pe drop ye bagata, kelu, ukemerekadze, kelu. Keshinu to ketsa, kelu, zepu. Kekilamona Bible no keshimu kerhi, zepu ketse, Jesu Christa pele kelie ke. Putu shedazori, rilituo. Deri Jesu Christa pele lieke mokego. Sukoe rito zoshiri. Utsumo pukudi luto zoshiri. Keshinu. Pe drop ye bagata ke lusunu today kata zepu. Halanu tie Christa rilashikilie. Keshepeneli di rilashikilie hau. Uko ke lunu. Ki dzu lanu. Me yet tor kata. Uke penyo fakivoli ketu. Chau ke tobu ke hirozo di pukasa. How ginurabi pepi kesa Christa rilasheli moda ketshe tie kepeleha Jesu peleri lutu ya kasako tie unu huro tsufa bada ketu Jesu shijiko Jesu riledi tigi kogetashe doyobu ugo nu kehuke rutsa keda pu seshe ugo kemerz keda doyobu uko kemere sugeste shudu dagetu tachidu dagetu muli mu polwe halanu pugetsa Jesu Christa rilashikili mekemetidi su mekemetidi pue pushiketsa Christa rilashikili hawe kepelemi kuburi rilashili ketu pu kunyipo temyezeli tu di forgetsen he temyeko keshiko sela shirketu sidi teminye ketsuketu polwe su sedi po Jesu Christa rilashikili su mekemetidi su zepu ke kripundu liro Christa rilashili liro temike lugi su potenza ke lubu tudo dermano Christa rilashili moda ke tse temike lunu temi redipar ke transformation ke pumanu no redipar ke liye ke jova ke liye su bal hode idipu ne Christa rilashikili lanu tie temike lunu redipar ke muke meje ke jova ke liye hakoba dike kripunu nu lesu tu oliro Christa rilashili moda ke tse ke pumamiko ki zuwe hakipu nuri uke penyu fake krie muli lo ki zuwe hakipu nuri ke jova ke liye su muli lo ki zuwe hakipu nuri muke meje grace how puke muli lo ki zuwe hakipu nuri Jesu Christa peledi unitu ke tsoko ke tefu tenuke me su muli ho Christa rilashikelie bamo ke tshe temye ke lunu restoration tsaka sakelie tsepe vila kelie tsepe kula kelie how to lo ke tse polwe su sedi Corinthian me ko zedi ke tiba ke tsupunu japutse ke puma me ko ke jova kelie ngule da liro ke puma me ko ke lu ke sapu ngule da liro ke puma ke lu we tsaka salie tsaka jivilie tsepe vilie da liro Sunue Jesu Christa rilashikelie tunazo. Mupo hatigi po temye Jesu Christa pelelidi redi Jesu Christa kifor kelie zeko ngu musito ketsa. Mu korin me ko zo shiri uko ke lunu soko nguto zo. Mi Jesu Christa pelelidi me ke lure dikelie. Mu ripo uke penyo fo pelelidi kama soro fake kusedi matsito ketsa hakwa ngu. Mu po slano hakosedi zaputsa ketsa. Christa rilashili mo ke tshe fa hako purito lo ne Christa rilashikili lanu tie hakim he ke tse toda ke tse po susedi japutse po ke penyo fe ke kringu ke meje ke pumami ko ki vor ke tse ke pumami ko ke jova ke li mu ke meje ha mu ke li
Krista rila shekeliu how ginu hapete parzo zo ke tse Calvary ginu zomoliro ke zova ke li bamo ke tse Paul Wesedi Korin mi koki japutse ke ba Tiago ke lunu zo shiri Krista rila shekeli how bamo ke tse she ogo ke lunu zo shiri ke pele ke lu how bamo zo Chedo ogo ke penyu fer shuke ba ko putsapu la ke tse da do There Krista rila shekeli ba ke tse lanu tie nke lunu ake lunu nguke meje ke zova ke li ke kro ke ko su ogo kivoria ke tse ke lupo ba Tiago Krista mi ya ke tse ogo ke lu me hoseli ro ke pele ke lu mu titi ke lu ke chi ya setu da ke tse su ke mu tu da ke tse ogo su nguli ya ke pele ke lu sedi titi ke lu jonu lu le mo ke ta ke pero ke tse hanya ha ke kriste da ke tse ke hunu ke pele ke lu nu ke zedi punu reshobaya ke tse ke pele po pele di baya ke tse su musu nunu lu ke tse su ke kriste ke ta ugo tie su ugo society nu mo hoseli ro ma ke re to ma ka za to po tse ba ugo pele ya ke tse bible pele ya ke tse Jesus Krista pele ya ke tse how tie ugo ke lunu puta zda li ro how tie ugo tite ke lunu po tazasu bamoda li ro Porque me visu bamoda liro tie ugo ke lunu papu tsomo bageta ugo nguli vi. Katole se ke vu progression ugo ngukelie Jonah ze presse Jonah tu tepuo kuso kerekenye mu tu tekenye kuso kupo nu kereki Jonah ze tu setu ke Jonah uke penyo fe diezenu tu mageta lanu. Uke penyo fe bubu Ko pupu me Julie di pupu ko vadinu to ke Jonah ke lu hau me hoseli ro tia hau sevor di uke penyu fe nyu Jesus Krista rila ke shiri medzia mori ke pumamie nguke meje rakeli ngukelie suri medzia Jonah ko vadinu to ke uke penyu fe diezenu bamo ke tala uke penyu fe punimo di po sheja ka ke se pupu ko vadinu ke ba po condemn tsepi bawa ke tse bubu puti kropo sunuto ke tse Jonah o ke penyo fuki ke chatse ke se o ko tsoko tsuri che do prelede po ke penyo fuki ke chatse ke se tiki o ke penyo fu po fe sidi po ke tsare nese no ake lupie ke sunu zke ja melunu shwa ju zrep fatho ake amhu hulie mele ju nrep amho vode site ashe Amhingu kinu aketsewate kim hidi ang kemasar shukiu me holieta Jonah po uke penyo fuki ke chatse ke tse uke penyo fubu pungu mejela sunu ke tse puki ke chatse mu uke penyo fu kubu Jonah melulapie ke sonu ka ke se ugo prepie ke zalie temye ke lu ke puma ke lunu Krista rila shekelie la tsapo Krista rila shekelie lanu ke pumau su pe jopie tu ke tse su ke la kelie ngula kelie ngu ke meje ngula kelie su bu hulali ke vi kala ke she tsapo nu Krista rila sheketu zasipo tsedi putu ke tse ngulie mate tu te me fete ta te do prepare ke zakeli nu Jisu me krunu zumo ke ta pour relâcher de ni ko fake tu hanu zumo de pour relâcher de o que penyo fe nyo Jesus Krista ke shinu nu relâcher ke liye haula nu tie ko ke lunu ngu ke meje ke zova ke liye baget Krista relâcher ke liye hawe ke to lesse ke we nu sheze ke sidie putu ke tsoko tsitsi ke se Adamu if unye uke penyo fe diezenu bali modi kriketan hinu sunjenu uke penyo fe ke lakelie Messiah po ke tsu tuodi ke se do jovor ke tsu su putit tuki idipu dilikivil esokwe putit tuki uke penyo fe jisubu penyo ki zunu ke vor tiche hakwa ha provoli ro
research mi ko utiche hapher ke kri ke baya tiche nye pengu nye soru idi pu ke hapher ke kri ke tuya de putko putiki de bozo shiri putike chanuri ke zunu zo shiri uke penyo fe putitu da ke tiki punyo Jesu Christa bu penyo ki zunu vor idi pusa Korin biko tu teker pengu kusuku mefunu ngukelie uke penyo fe Jesu Christa ginu sededi po punyo Jesu Christa bu ke shinu no risher kelie musubu spuginu sededi pu pele kelie ke Temye ka krabu ke la ke liye nguli ke tu ngu ke meje sunu vor ke tu deri shikata ko donu po sikiri uchadi ke shiko donu nu Krista rilashile ke thozo pu sikiri mu Jesu Krista ginu pu sikiri hau sededi tie pele ke liye ke Krista ginu ka chache ke ri nguli ke tu ngu ke meje nguli ke tu uke penyo fe punyo Jesu Krista ginu chake sesa Uke penyo fe punyo Jesu Krista ginu nguke me jesedi temye kotse. Rilashe ke liye pesota ke puke seke mi. Kunye po Jesu lavordi temye ko sela sheke liye suripo. Derite ke pumanu nu rilashe ke liye. Ke pumanu to ketse ke shinu to dipu. Ke pumanu to ketse pe jopi to ketsu nupu sununu lashe ke liye. Nguke meje nguke liye jonale sunu prakeseke mi ke puke seke mi tie ke puma me Jesu Christa me hoke liye ke rila ke liye nguke meje nguli ke tu ke jova ke liye nguli ke tu ke tole se oko kipu uke penyo fe kubu joname lulapie ke sonu cheke seke mi pelle ke liye kebu nguke meje ke zofa ke liye nguli tuo ke tse chiliko kupengu kusotenye nu chiliko lesutu ke suwe uke penyo fugi pokemere tuo ke tse pokemere meti tsafe tuo ke tse ke hutsuri uke penyo fu angu meje la sozo tuo ke tse atola shidi uke penyo fu reshukiu mehola tuo ke tse mohake midi jonazo shiri uke penyo fu ke hutsuri pungu meje la sozo tuo ke tse Sedi kovadinu to ketski uke penyo fuki cha. Tie ugo uke penyo fu rili ketalanu. Ke shinu nu rila shili ketalanu. Ke pumami ko uke penyo fuki uke joke mu praketsa. Uke penyo fu fukilie. Uke penyo fu nguke meju fukilie. Hakopete nguke meje ke lakili nguli tuo ketsa punyo Jesu Christa ginu ke sepie uko tsasa. Uke penyo fu punyo Jesu Christa bu ke pumanu nu temye ke lale tuodi chake seke se tie Christa rila shekelie hau tuta ke tselanu mi pupu ke tse uke lume hoseli ro ke jova ke lie ngu ke meje uke penyo fe sedi temye tse ya ke za temye ke lunu su nguli ya deri tie uko Jesu Christa pol puke seke midi rila shekelie How to mo ke tse uko zeri to modazo. Uko ke jova ke liri to mozo. Deri uko ke pushipuri. Kristan rila shikeli haulanu. Ke pumanu teme ke jova ke liye. Tie ke lunu zo shiri uke penyo fu ke krungu ke liye. Hau tie uko gitu de. Te jete se ko me hovo ke tole sunu pervoli ro. Ke pumamie uke penyo fu ki ke voke. Uke penyo fu soko puri kawaya mo ke tse. Upie me situ ya ke za kebu po ki voli nudi. Uke penyo fu temi kie ke tse. Vordi po kinu ke linguli nu ke tse. Pe dropi tu ke tse ko upie me situ ke tse ko. A ki voli je siliro a ke relipie nyetsu tu. Ke zinu nu ke jenu par ke tse. Ke lu. Uke penyo fu tie sedi temi ko tse. Uke penyo fu punyo Jesu Christa bu rilashi ke liye hauwe dili ke vi ke ku ke tse pusa. Mukie de hau dili ke vi ke ku ga. Ke krilamu na ke pumami ko ke zova ke liye. Ki ju ke zova ke liye. Ki ju tsika sala ke liye. Ki ju tsepe vila ke liye. O ke penyo fu mu temye ke pechetu da ke tsu
test ke mala ke लिए सुलानो हाउ से दिल्ली के वी सु के कु के the power of the gospel the good news दिल्ली के वी थे हाउ उको किनु vor के जिसु ख्रिस्ता ऋषिकली किनु जो उको कुन्यपो जिसु ख्रिस्ता पहले तो दी जिसु ख्रिस्ता थेमी को जेली तो दी लाभर के चन्ये लाशेदी थेमो का सापो सेदी लाशेदी जिसु ख्रिस्ता जे के सेके तो सुर बिजोमन थे के लुनु जो शिरी के क्रो के को मुके मेजे सु मुली दे चे दोजो शिरी उको के क्रो के को मुके मेजे सु मुली वी उके पेन्यो फ सु खापिए चे दो तचा हनु के पहले में को उके पेन्यो फ रश्क के बा तचा हनु जो शिरी tsade dili ke vi de si u ke penyo fe si u kakasapi u ke penyo futz u chakasapi u ke penyo fuke tsake ke kro ke kusu muli tu jisu e pus ke tsa ari ritu de mu nyokori ritu ta tu jisu krista ke shinunu rilashi ke liye abu mu mbu rilale ke tu la ke pumanunu saprale ke tu la ke luke vi ke luka sapo lule ke tu la kristamie ke lunu ke pele ke lunu e tie potela de igetsu kiri tie posede de how me ye ko ke tsa Christophe ke liye se desu me ye ko ke tsa ke luka sapo mu ke liye su pomare ke tsa ke puma pe shiwadi kristaginu ke luka sa mu ke me je posedi luke tsa Krista Sikomo ke lunu e ke puma ke lunu pe jopi ba ke tsa ke lunu ke shinu bazo Dere Krista ke liye ke Krista ngu ke me je nu vor ke liye ke so ke luke vi ke luke sapo nu vor ke tsa u ke pe nyu fdie u ko kipu ke luke we mato kawadi ke luke sau nu luke tsa ke ziu mato kawadi ke jiu nu luke tsa Jisu Krista ginungu ke meje rila ke liye ke kuwe su puba Jona kova dinunu u ke penyo fki me hime lo ke setiki u ke penyo fa pukela ke sa Hau u ku bu tie ke pumanunu redi par ke liye Mori tie u ke penyo fa fki liye Hau u ku bu metsme chidi rakrala li ke vi ngurila li ke vi u ke penyo fa die u ku kiki u ku mozgi bawe Tie tu iketse ti sozanya ha uke penyo fa uko ngumeje kasa rakradi uke penyo fa tejeba kasa ti soza ndunye Good Friday nye Jisu Krista Calvary ginu puje pe kru kasa uko la ke meje kasa soko rakra kasa ladi uke penyo fa teje utskar nyu pi uke penyo fa tskaba ti soza Jisu Krista uko la Calvary ginu she kasa puje puke tsako Jisu Krista ke meje ke tse pu petsu penne ke tse Jisu Krista petsu penne ke tse haidi pu ke meje sutu mori pu vsutu igetse bimosi Ugo Jisu Krista petsu penne ke tse hatiki romye tsepahigo ugo train tsekelie ugo mhato haula character dodze tsekelie mikropo bu tse si musugo hatiki historian me pu ke tse mikenye Jisu Krista petse ketse su shejau sedi unye petse si mi puro po vezobadi po nunya ketso ngule da si mu vkriwa keto lamodi vpie po torture tseketo po petse penne seketo mu suliro u kefchie u zdago kefker vpie ledi ununya ketso nguketse shiketso po tuosi mi puliro po kefpie po jerogo bu krakraf bagetse teje pu zeze bagetse suka tsotse si musu sununu Jisu Krista vegetse po petse penegetse ke pumaulanu Dere Jisu Krista sununu po telachmo ke puma mu ake pumanunu ugor hale ke tula ki zu krakamasale ke tula ki zu hale ke tula po evor ke tse rilashikelie honunu po ke ko ke shu moko ke liye ke puma moko ke liye u ke penyo fe mu temye donu ke pechitu ke tsu su tsaka sa ke liye Easter Sunday u ko tie u ke penyo fe tejie u ke penyo fe shu ke ba
Hallelujah, tsadi uko, unidi uke penyefer reshuke bati suza. Chido ti saha, uke pumanu, upe jotu ya liro, upe mesitu ya liro, unu karatu ya liro, uke penyefer ki vorli ki vi. Uke penyefer, uko ke lashada ke tse ti so. Uke penyefer, potemi ko ngumeje ke se, ngumeje sada ke tse ti so. Uko peteri ke kro uke meje haunu, vorli di, uke penyefer kinu, ke jova ke liye, rilashe ke liye ke kuo sedi, uko vietse di lali ke vi, uke penyefer chake sepie, uko tse. Uko chedo nipu kar he, chedo di, pa ke sepie ba. Nipu kar he hanu, vor ke tse, uke lu, ushe petiese, utse ka sase. Li nipu ungu meje ke se, nipu kalvari ginu, shedi rilashe ke liye. Puke kuo nguke meje hakori rakra ke sadi, nipu he haunuri ke pekroke. Ake zenyo ko, Jisu Kristabu ke meje ke sununu, ubu ke penyo feze ke zevila ke liye chilie. Jiu buginu, detsi deko ke sapu chike liye. Haunu ubu ke puma ko va ke liye. Siro ke chachie ke ri shedzenyi ke liye hau rakra tule ke tula, nipu he hau kasate. Nipu he hau bu uke penyo faki tsatie, mu temi ki tsatie, ke dipu mhili mora shushi ke tse rakra le ke tuo. Ta ke shipu. Sala ma hau ke tsunu, we uka ke sapie uke penyo futsi di, pu ke shuo, pu diese ke che, ke pele mu rupfu ki tsatie, tu sasa ke tuo, di tsi di kopo tsumor shuo. Uki kru jiu uke krimi ko ke te ke guse, ke chaki kru po chatuo, jiu utsu nyo tahi ta ropie, nipu ke krie mu pu diese nu sesher, ke la ke liye chapreli ke tuo, ke le nu, we ma hau tsumor shuo. Jisu Krista uki ke liye jiu pu temye pete, pu su tse sheke wala. Ke la liye ke moko dze me hodi, ke mieto ke luse ki jim hodze, takipu chili tuo. Me sake mo, dieto ke mo, mie ke ta, nufenu ye, mu sake mie, ke kriko ri, te riese uke la ke liu, unye pu Jisu Krista, che pesasa tuo ma hau tsumor shuo. Nipu nu upete sheze jiri prete. Sela ke krie nguke mejie se. Hunyi ho krie ru, hunyi ho lacha. Ke cheke ne mori nusho ke hupu nuri hunyi ho varakra. Jiu hunyi ho ke teje se nipu diese che bali tuo ma hau tsumor shuo. Renyo mene di, uke joke muko, jiu, vajo, vamuke wako, ke pumako prawadi, kristaginu, uke penyo feze, detsi deko ke liye hau, ka kame sapi bali tuo, muke meje, mu ke kuo chali morasho. Krista, lavor uze liye ke mochie, jas chie, pukiribi, uke pelepie, bali di, puke hu teke rorie. Jiu po zapu chabali tuo po karakra cha hau zutuo. Uko peteke zedi topo. Si zidi. Uke penyo feze ker tsekete. Uke zoke mu prakelie. Ke tejipi uke penyo fekete tipo bali tuwe.
ke krie ke masanya pu nyo Jesu Krista bu heko pusu tsadi Calvary ginu heko lashe ke se jiu siro ke shinunu rilashe ke liye tie nzake ke liye kebu ngu ke mejingu le tuo ke zova ke liye ngu le tuo ke luka sapo ngu le tuo no heko ngu meje ke se hakola ke teje penzi yawe ke krinyipu heko mipuri mhodzunu vorlia ke tuo heko ke vike kutumo deri no nyo Jesu Krista ginu ke zova ke liye ngu ke meje sedi heko tsudi tie nzake ke liye kebu ngu ke meje ngu le tuo ke zova ke liye ngu le tuo ke luka sapo sedi nyo totsadi luda tuo ke tse nyo Jesu Krista ginu tie pe pipie heko ke tse ke teje pian tse yawe ke krinyipu nyo ko che do ke zedi mizunu ke vor no ngu me jedi heko krusache heko tsepe kusache heko bu mizunu ke pe krodi ke pele ke lunu tu pe visa se le ke vi no heko krusa heko ngu me jese ke pele ke ni ke tefu kapie heko tsasache heko ke lu jiu siro heko mizunu ke zedi ke pe krotu di dozu ke liye hako senji num pele sedi Jesu hir hakeli uzana apu Jehovan ki hemejime lomu chayawe amen ogo pastors miko dikon miko mu dikon fuko nyoko pejiri shirley di ogo keze nipu za putsudumo seshe puti zovor lietse pue petakili ko ze hatsutuo di kebalie sidi pushe ukoki a kemeje ketam hodze nyeko ze cheke voni hau nina to vorso ke krilamu na anyeko ki putu sutuo uke penyefe ke dinu su tsati vorli ke moche am hakipuri nyeko ze hau jalali loketala sida seshe puo te hiu chipilie di ke teje kaslie di she nyeko hau pilie di ke zakrilichi ke krilamu na anyeko ki putu sutuo uke penyefe ke di vorli ke moche ji yawinu anyeko ze kubezu hau krisali loketala sisa seshe puo nyekrada chipilie sidi ke teje kasa jiu su bichili di kapie ukotsuti she hauha nyekola kakesha amozo nyeko arakratule ketula hau tsuche sisa susutue uko patsakili she po tehiu ri chipili di she tehia hauri nyekolanu pe krukesha ajiu la di tidi kokelie kesauzowe siri hare ateshaketu jiri misugi azevazo siro teminyu reliwe pedzeperie chutuo di ripieketu kemie chuzotuo deri po teshaketu temiuwe chilitie sita kchatsilitu ke krie kemasanya pu no Calvary ginu injepe kruke salanu tie heko ke pumanu nu heko krukamasalite
no nipu Calvary ginu mpu kakasalanu tie mpele kelike nipu nginu ngukemeje ke zova kelie ke lakelie nguliete no nipu hekozeli tu lavor ke mochie hekobu nse no hekolake meje ke sa murhila shikelie rokratule ke to lanu mizugi kezedi kezeja putsutunu no sedi heko kipusa jedo nyunyoko nipu mizu modzunu volite no heko zebadi heko krihisa japi heko tsuche nyu Jesu Christa ke lulanu ke tejipian ya Calvary la mpejewe hila shekelie ke kula mpejewe Jesu zana apu Jehovanki hemejemelo chayawe amen. Zulu fakemomie nipu he haunu ke perkrolie lo ju siro tiki uza ke hu ke bamie nipu he haunu ke perkrolie lo te hiu mu nyakradau pikilie beteri ke chatsabadi oko ke metadi tsumu prido
무sol에 그 뭐 호발리로 이거 배시를 이거 이제 했어도 뭐 이때 무sol에 그 뭐고 밤에 뭐 녀크다우 츠빌리디 우케페뉴프 제스디 비치비에 우고츠스 하우하 디기누 케케 녀크다우조 리피에츠리제 하우하 아모조 서시에 뭐 데히우리 츠빌리디 자스 디 카피에 우고츠스 데히에 하우리 녀콜라누 크루케파 Krukepar ajiu la ditsi di khokelie thejo ka sauzoe nyako hau kripreche zumuk kili vide
우고 게제디 메츠 게차츠리도 게테지비에 우게 베뇨프스도 왜 할렐루야 게 크리에 게 메사니 부아부 제호바 베지웨 티에 노히고 분누 예쁜기누 게 크리에 우게 메시에 게 크로게 구어 우리야 게자 티에 니푸누 힐라시게리에 니푸 게 시부 고텔라츠모 게 루누 갈바리 기누 노히고 부수츠게세 Onipu tie ke shimhok ko ke liye ke khinipu tie he ko bu rakratule ke tula no he ko la chke se no he ko ngume je ke se ko rakratule ke tula no nipu tie ma hai ke tsu chakra ke se bi he ko ke tula rim pe jiwe ke khinipu he ko ke khingu ke me je la mo tu ke tsu she he ko pe teri pe jo apie bawa ke ta ke lu prezo he ko nipu nyo Jesus Christ la mo tu ke tsu she Nkiflikito, Ntazaplikito, Mhodzunu Vorlius, Gatami, Prewe, Kakamasanyapu, Zabu, Kershu Tiliche, Zabu, Zapuzayimu, Tetseteru, Fakili Tiliche, Tienyapu, nor Hilidi, Kizu, Moko, Dibagata, no Yokoke Lunu Zoshiri, Yokoke Penufa, Chakabala, Yokoke Tejipian to di, Yakinyapu, Yokoke Luka Kasapi, Ingenu Tsudi, Jesui, Rakeli Uzanu. Apu Jehovahki himejimelomu chayawe. Amen. Ugo gezedi teka tsaliku Kriste de hesorwa kenye Kriste hesorwa kenye butibe tsaliku tanye tsalasi Yeah.
Kehu kekashe humie se keti kinuvo marsholi hakianu uko dikan goze keselirivi je puti honu uko kesedi teka kecha metsa kecha chilidi kehubu chilido mu uko kechatiunu nipu nyeratsa kesa su hasedi nipu zeker chilidi kehubu chigelie chilidowe puti selirivi Hego pete krimungu mezi ya geza. Gergrito ke penyofa. Hego bu. No hego latsa gesa cruz ginutsa gesa. Nyo Jesu Christa bu. Hego la she gesa. Hego mohau hatsum hatobu mozo shiri. No hego krie mo no hego ngumezi di. Nyo Jesu Christa bu Shesa Hego bu mpele ke liginu Nkila vole ke vi No cha ke sebi hego tsa Hego bu sidi mpele ke lila Hego bu nyonyo Ntemye tsala ke lila Mpejewe Hego nyonyo ntemye tsala ke li tuidi Krista ke hunu temonu kazedi puatsa ke lietuidi Hego bu rakratu mor ke sho no hego latsa ke sa cruz ginutsa ke sa Hego bu rakratu likevi Hego bu ki jano ha ke batikiri tsumor ke sho Hego bu puti haunu kaze ke pekro ke krotodi nker shonu ke pekrodi puti pevo ke lila mpejewe Hego bu nyekradawri ro nipu hego bu rakrasuli ke vi no jabi nyonyo ko tsakesa nipu he haunu ke pekro ke kroto ke lila mpejewe nyonyo ko nzeker tskeli tuidi no jabi nyonyo ko mi poketsa tspresgeli tsaje hego bu nzeker tskeli tuidi tetsa hanuno patazo shiri hego kelhunu hego bul humenyo Lupe vibie njapu tsutulike vi no ke krubi hego tsasa hego buri hego rie hego kitatie hego meseunu tsase tsudi luselike vi no nteja ke sabie hego mi puke tsa presekele tsuje chake krike tsunu tyodazo shiri hego ke tura hego ke voke vepetenu hego bu japu ke lumie lu no hego nipu tsudi hego zetyo ke tsa hego bu japu ke lusu hasedi hutuli ke vi no mi poke tsa chata zetyo ke le tsuche hego hakinu padazo shiri hego ke lubie njenu sudi Jesu arhaglizanu chasiyawe amen